Okay. Mr. Moyani makes allegations. Chair, I'm on the racist. floor. Really, I can't stand this. Okay, This cannot okay, be happening for okay. the third time. Mr. Ms. Leroux must shut up when I'm Mr. speaking. Mpofu, let me Okay? just hear before I hear you. Must you just hear, You too, Mr. Kota. Mr. Paketsano ena ke yona e halifisitseng modulasetulo wa commission Moahlodi Zondo hore ha o mo emedi le ha e le ofe wa semolao ya lokelang kgesa e mong. Moahlodi Zondo o re boitshwaro bo advocate Mpofu ha bo amoelehi hobane bo nyatsa yena le commission o ipiletsa baemeding ba semolao ho ba le tlhompho mosebetsing wa bona. The right to cross-examine is granted to an implicated person by me on the understanding that that implicated person and his or her legal representative will subject themselves to the directions of the chairperson during the proceedings. Kajeno commission e ne mametse bopaki ba mosebeletsi wa mehleng wa SARS Johan van Loggerenberg ya neng a bolela ka letsholo la masedinyana le neng le reretswe ho senya lekala le neng le fuputsa bao ba sa lefeng lekgetho lebitso le hore lekala leo le ne le fuputsa metsamao ya mopresidente wa mehleng Jacob Zuma. I then asked, please can I have permission to release a single media response? It continues on page 85 at the top, Chairperson. To the aforesaid allegations. Loggerenberg hore lekala lena la diphuputso le ile la kgina mosebetsi wa lona ka 2014 hobane diphuputso tsa lona di ne di tobile batho ba dipolotiking.